Bog i dobrodošli u novu epizodu, dobrodošli u epizodu broj 6 gdje igramo Lethal Company. Za nama će danas biti Martin i Borna i Anja, jer ne možemo više od 4 ljudi naći, odnosno, mislim, kao tehnički možemo s modovima, možemo napraviti da imamo više, kao da mogu ući, ja mislim jedno 16 ljudi, ali mi nemamo 16 prijatelja, tako da ništa od toga. Ali uglavnom, u današnjoj epizodi ćemo pokušati još jednom na još težoj težini proći igricu, odnosno prošloj epizodi smo trebali skupiti negdje 600-tinjak i to smo kinda uspjeli. Ali, u današnjoj epizodi moramo skupiti preko 800, što će biti apsolutno komplicirano. Zato smo zvali Anju, Anja će nam pomoć. Anja bi nam trebala pomoć, ako nam Anja ne pomogne, bit ćemo u problemu. Dobit ćemo otkaz. Opet. Tako da, uživajte u epizodi danas. Momci i djevojke i ti, Martine. Ja sam malo, dok je Martin nam dolazi, ja sam malo tako scrollo po ovom shopu i ja sam vidio nešto što se zove teleporter. E sad, ja ne znam da li sam ja možda onako, kako se to kaže, budala, ali ja nekako imam feeling da ako mi kupimo teleporter da ćemo se moći teleportirati nazad u brod. Pa ću ja samo kupiti taj teleporter. Evo ga teleporter. Wow, tu je. Već je tu. Okej. Aha! Ima button. Šta je ova glupost tu? Beži. Papir neki glupi. Tu je neki button se pojavi, vidi. Lift glass. Beam up. Nešto sam Wow! Wow, kako je ovo bilo useful. A da se ti makneš iz toga? Čekaj malo. Već ti se iz broda teleportirao u brod, bravo! Okej. Bravo, Bruno. Idemo mi na offense. Bilo bi cool da mi možemo, recimo, ako jedan od nas ostane u brodu, da može teleportirati ovu ostalu trojicu nazad na brod. To bi bilo, da, bolje. Mislim, košto je jako puno, pa zato mislim da je to možda zato. Okej. Ok, ček, uzijemo tu flashlightove, jel? Ne, doće flashlightovi, sletit će flashlightovi. Aha, ok. Može? Gdje je Borna? Borna? Ne znam. Borna? Borna? Ti sleti ono, će se, ne ova mapa, pa tu ne znam gdje je, pa tu je iza Borna. Borna? Ne znam ko je ovo tu. Borna, ne čujemo te, pričaj čovješ. Evo ti ga tu, iza broda je tu, A, Martin se diskonekto. Šta se? Ujebim ti. Mene je zgaslo! Neko je umro. A pogodi. Koliko su šanse da Martin se diskonekta i ja stanem i to padne direktno na mene? Danas komentiramo očito. Isuse koliko je vruće. Znači 100 stupnjeva je tu. A gdje je Martin? On je lefto. Onda ga je ovaj išao invitat, a nije gledao gore. I onda mu ovo palo na glavu. Znači oboje su mrtvi, jel? Pa da, jedan umro, jednog nema. I vi dalje trebate raditi svoj posao. Pa da najdemo nešto ili? Možeš. Idemo, bar nešto iđe. Možda je bilo bolje da jedan ostao u brodu. Pa da testiraju onaj vrag da li radi. Ja. Ti se šališ. Nismo mogli dobiti goru mapu. Di si? Okej. Ako će pametni biti će jedan po jedan. Idem ja, ili ćeš ti da ne odem obaj, da ne poginemo onda obaj. Okej, ajde. Okej. U stvari idemo, šta ima veze. Imamo 50 kao, okej.
ako već u prvoj rundi nabije onaj glupi, padne onaj nešto, ubiću se. Hey! Don't do that to me, don't do that to me. Wow, to je bilo scary. Se gledam. Pazi ovaj bog te ko da igra CS. Otvara vrata pa škica lijevo desno. Ne ulazite u to. Čekaj, ima nešto, ima kockica. Ne mogu skupiti, a možeš ti skupiti kockicu? Ne da mi da skupim. Biješ se na brod, biješ se na brod. Ok, ja sam puna, nisam. Trčite na brod. Idemo nazad? Ja imam stvari, tako da. Ja imam stvari. Idite na brod. Turet. Turet je tu piše. Ne, strojnica je tu. Nazad, ništa idemo nazad. Strojnica, A Sherbo. kud smo došli? Tu. Samo pasi sad ima ova mina. Ok. Ajde, trčite na brod. Top. Sad još samo da se vrate u brod i bit će super. Jao. Pazi. Desno pazi. Da možemo di proći. Kakva je to žaba bila? A jebemo. Imaš mjesta za jedan item. Imam. Gdje mi brod? To je tu lijevo. Lijevo. Ok. Dobro, idu polako. I sad idu brzo. Sad idu brzo. Begajte, momci. Jeste vi sigurni da vam je to brod? Ili ne? Šta? Ne. Još ravno pa lijevo. Super. Ne. Samo Valjda nema? mrvčicu se požurte, momci, zbog... Evo ga. Okej. Bježi, Anja. Gorna. Sad se vrata zatvore. E me čuješ preko tog Rokija? Ulazim. Čekaj. A! Nešto sam čula, zatvori vrata. Ajme, lovi ih nešto iza njih. Imam. Oh my god, oni su uspjeli. Martine? Officially si oborio Anjin rekord u količinu čekanja. Samo 45 minuta. Da vam objasnim kako teleporter radi nakon što se ja teleportiram. Dakle, čiji god screen gledate tu na ovome, opuga si ja, njega će se teleportirat. Znači ako gledate recimo tu ovog Martina, onda će se Martin teleportirat. Ako gledamo ovo nekog drugog, onda će se taj neki drugi teleportirat. Ili u ovom slučaju ja.
Što znači, Okej. da kad je To je jedan u actually brodu, dobro. kad je jedan u brodu i kad gleda, može komotno teleportirati sve nas nazad koji smo tamo negdje. Idemo na... Ajmo na... A ne znam, assurance. Dakle, imamo 2 dana da skupimo... Koliko para imamo? Čekaj. 227. A dobro, 200 actually ste nešto skupili, znači preživjeli ste i to. To su Anja i Bora napravili, ja nisam bukvalno ništa napravio. Ja, Bojler, ne. Meni pao bojler. Ok, uzmite si flashlightove i walkie-talkie. Ko nema šta? Znači, uzeti ove obične. Jesi kupio sad neke? A? Da, evo kupio sam pro flashlightove i ovo. Ajmo. Okej. Idemo tamo. Martin, ti možeš ostati i sačeka da ti padne ovo na glavu ili... Well, ne. Aha, ok, sad ja znam di trebam ići. Trebam ići tu. A evo tu do gore će ti past. Višak odnesi u brod. Okej. Aha, tu trebam ići. Što sam ja poletio, bog te. Ok, Borna. Pretražujemo i čim nađeš 3 stvari bježi u brod. Stani! Turec lijevo. Pa dobro. Znači pretražuj i čim nađeš neke iteme bježi u brod. Pa ćemo tako da imamo jednog od nas dvojice u brodu. A ne. A ne ovo. Ne ovo, čovječe. O, Airhorn. Ok, može to. Neki monster je bio kod mene, ja sam utekovan. A ne zapela. Kao, a evo ga uspjela je. Okej, dobro. Boran, jesi ti rekao da je monster bio kod tebe da si ti uteko van ili? Da. Eto me unutra. Tu sam. Neki sa zubima, tamo je bio. Zatvori vrata, nemoj ići tamo onda. Nema vrata, to mi je problem. A moramo ići tamo. Anja, Martine, di ste vi? Idemo zajedno. Evo Anju ganjaju pčele. Dolazimo sad. Anja je zapela bila u jednom trenu. O, evo je lopta. Ja ću... Prozno. Okej, mi smo unutra. Čekaj me tu Boran ključ. Ja ću uzeti ključ, ja bježim nazad u brod. Recimo da ne idu lijevo. Ok, ovako, ja idem nazad u brod i ja vas pratim iz broda i teleportiram. Da. I tu je pčele, tu su pčele, super, pčele, mljac. Okej, dobro, može. Vas dvoje, od glavnog ulaza ne idite lijevo jer je i turet i monster. Dva monstra su tu. Možda čak i 3. Od glavnog ulaza lijevo ne idite. Bora, jel ti to C1 ispred tebe?
Ne, otvoren je, okej. Okej, ne idite lijevo, lijevo ne idite, nemojte ići lijevo. Vratite se nazad, vratite se. Ide vam monster, bježi nazad. Ok, desno nije bilo ničega, ravno isto nije bilo ničega. Borna, idi ravno. Govorim ti di ideš. Čekaj, pazi, monster ide, čekaj. Idi ravno, pa desno, pa lijevo. Lijevo idi. Idi lijevo. Prođi Borna ravno, što se bojiš? Znam ja izlaz nego, di je izlaz, nego ja želim da uzmem bar još nešto. Tu ti nema ništa. I Borna, ide ti monster tu nazad, sad ti je preprečio put, čekaj. Idi sad, brzo, idi Borna. Trči, lijevo. Moraš ići tamo lijevo, okej. Ne van. Borna, vrati se unutra, ja ću ti govorit. Uzet možda bar nešto. Govorit ću ti di ideš, idi unutra. Jer ću te teleportirat, idi desno. Lijevo. Idi ravno. Pazi da ne padneš, i tu ti treba biti item. Neki. Idi ravno. Slobodno idi ravno, idi slobodno, nema ništa. Idi lijevo. I opet lijevo, idi dole niz stepenice. Dole niz stepenice idi. Ravno. Ojoj, monster ide sa tobom, ojoj. Idi, samo idi. Idi desno. I tu ćeš biti jedan item. Desno od tebe, jedan item. I iza, vrati se nazad malo, nazad. Nazad se vrati, Borna. Ravno idi. Ravno. Imaš dvije kutije s lijeve strane. Sačekaj. Ne mogu. Sačekaj sekundu. Monster ti dolazi, požuri. Ravno i lijevo imaš neki item iza kutije, uz zid. Evo. Okej. Teleportiram te nazad u brod. Pokreći malo! Nije bitno! Sjebo si. Nisam. I dalje je tu. A ne, nije. Zašto? Ali nemam iteme nikakve. Imaš, ostavio si ih, automatski si ih ostavio. Automatski si ih ostavio. Da, Bruno, ali gdje je lopta koju sam uzeo sad? Gdje je ono za peć kolača? A Borna, ne znam, bog te! Ti pitaš... Doslovno čim si došao... Čim si došlo je pisalo da si ostavio sve stvari. Znači čim si se pojavio... A ne znam, možda samo se ne vidi tu. Evo ti lopte, vidi lopte, leti na sve strane lopta. Šta nisi ti imao jednu loptu? A ne znam, Borna, prvi put testiramo igricu, bog te, chillajte malo. Imamo jedan dan da skupimo sve ovo. Sad ima da se potrudite jer... 260, znači 270, imali smo 220, znači sigurno smo ostavili sve stvari. Skužili smo da teleportira samo ljude, ne teleportira iteme. Oh shit, okej. Što nije dobro. Borna, si tu? Da. Ok, dakle ovako, imamo 200. Imamo jedan dan da skupimo sve. Da li možemo ići na rend? Rend košta 500. Jel mogu prodat... Košta 500. 500. Jel mogu prodat ovaj... Morat ćemo sad ići na najskuplji ovaj... vrag i probat skupit... ostali. Samo nema da idemo skupljati one dijelove tijela i to, zato kaj to ništa ne donosi. Osim što nam je donijelo 600 i nešto. A nije samo to, imali smo puno Prvi dan. drugih stvari. Sad imamo 270, znači trebamo još skupit
Ajde Martine, 894 minus 270. 345 ovdje imamo. Kako si ti to sad vidio? Odeš na terminal, odeš na Other. Mi ne vidimo odeš to na kad ti scan. tražiš. Govorim ti šta pišeš. Oder i scan i onda ti piše koliko imaš objekata na brodu i kolika je cijena. Oder, scan, Dobro, ne moraš kidat tipkovnicu, lakše malo. 345. Ok. Idemo i možda da neko ostane na brodu koji će teleportirati ljude. Ne znam. Ok. Jesmo svi tu. A negdje jesmo. Ja do njega. Ajde, ja spiravam. Ja sam ošao desno. I ovdje nema ništa više. Turet. Dobro, tu sam, živ sam. Ti si, aha, okej. Tam je turet, uglavnom. Jar of pickle sam našao. Mislim da ti je tam turet. O! Da. Turet vamo. Čekaj. Možemo ravno nekako. Možeš samo protrčat, čekaj. Zašto tu stalo? Čekaj, imam još jednu stvar. Kaj reći? Ok, key je. Ok. Vozi Anjuška. Gledam što ima, nežem dve krpaljke tamo na glavu. Kao, gdje sam krenula. Boj se, neće krpelj na tebe 2 put. Pazi, tu je turet. Aha. Tu je turet. Aha. Okej. Tu nema ništa, ajmo dalje. Okej. A kraj tureta ima ključ, da. Super. Jel to ima čega? Ne. A! Je umro. Doslovno. Znači velika crvena. A dobro, to su možda pčele. To su možda pčele samo. Kako ga sam... ovo nije dobro. Ne zvuči dobro. O! What? Je Borno je neš... Crv. Bornu, To je onaj crv ga je pojeo. Da. Anja je rekla, fuck that Ok, shit. može, da. A dobit ćemo otkaz svakako, nije kao da je... Druže, zvučno ko da Bog mi se obraća, ono iz zemlje me pojeo. Jao, bumo dobili otkaz. A bože, bolje prvi zadnji put. A da, ali danas smo došli do onako puno progresa. Jep, very good. Trebalo nam je samo 2 tjedna da dođemo do ovak dobrog progresa. To je ono što smo htjeli zapravo. Da nas pohvali. Apsolutno. To je Živaš u najbitnije. poledu, jel? A dođite vam, idemo se Živim u držati. kolodvoru. Živiš na kolodvoru? Šta je rekla Anja to? Ne znam, ajmo se držati samo za ruke, ajmo, ne znam, dođite da se držimo svi za ruke jer ćemo dobiti svi zajedno otkaz. Pa onda... Da. Bar ćemo sretni dobiti otkaz. Apsolutno. Odo smo mi. Oh my god. Bili smo tako blizu, a tako daleko. Ajde. Dobro došao svijete, ja sam došla. Pozdrav svijete, ja sam dobrodošao. Evo mene, moji ljudi. Došao sam vam krasti, ajte me.
Jesi kupio nešto? Bruno, makni se tamo, pašće ti na glavu. A maknuš, ali ja ne mogu vjerovati da se to desilo. Znači Martin lefta i ja sad onako maknem se na drugi monitor i to mi padne na glavu jer sam ja baš u tom momentu tam stajao. Pokupi stvari, trk unutra. A to, Kaj, samo lampe, jel da? a Toki Voki nisi kupio, a? A nemamo para. A nemamo para mi. Voki Toki nisi kupio, a? Ne, nemamo para. Idem ja na pare. Bora ide na fire, mi idemo tu na glavni, a? I guess. Yes. Ja idem desno, Ko sam, ajde. odmah. A ja idem lijevo. Ja ću rap. Desno fire, desno fire... Jer exit je fake, ja mislim. Sam siguran, jer Bora nije došao tamo. Ovo je pravi, evo mi za tebe sam bio. Ok, naš sam Candy. Ok. U jednoj zimskoj noći, tam gdje je visok brijeg, smrznuo se potočić i pokrio ga snijeg. A jedan mali zeko taj potok traži svud. Gdje je, kud je nestao, to njemu. Ojoj! Stava je. Ne znam di sam se. Ja ne vidim kud sam, ja sam na nekome... Ja ništa ne vidim, ljudi Ne moji. otvara ova vrata. Ne otvara ova Nema vrata. ništa ne vidim. Ja ne vidim, Tražite ventil, tražite ventil, Ja nisam tražite vidio. ventil. ma ja ne vidim ništa, Borna. Evo ga. Meni je visibility low. Ja fizički ne vidim di sam. Pa nisam ni ja vidio. Dok nisam upoznao Isus. Okej, vidio sam Martina sad. Ne tu, tu je turet, gdje ste odavdje? Ne tu, gdje tu? Ja vas čemu ne vidim. Tu ti je turet, iza ovih vrata, direktno. Nešto ovdje pomaknuo. O, Glup si ko noga. ok, ja nemam više flashlight, ja ništa ne vidim. Vozi ravno tamo, Da vi... Ja vas čemu vas ne vidim. I plaće, plaće, evo ga. Zeko sad. Ajde idem s tobom još, ajde. Ovo je pravi fire exit, tako da znaš. Aha, okej. Ali nema ništa više ovdje. I plaće, plaće, Zeko sad. Ja ću im pjevat tamo. Za potočićem tim, žali, žali Zeko sad, žali srcem svim. I tužan bijah Zeko, taj potok traži svud. Gdje je, kud je nestao, o njemu tišti grud. I Znaš koju stvar? plaće, imam evo ključ, imam evo lizalicu i imam evo bolt. I sveukupno imam 63. Ja ću sad napuniti flashlight i idem nazad. Ovaj je umro, Od čega? ona je živa. Ovaj je umro od tureta. Okej, loser. Ti ostani u brodu. Anja. Ja ne mogu bez nje. Bože, Bože. Spasi je. Anja.
Ja ne mogu bez nje. Di si ti? Evo me, iza tebe. O. Anja, ne, vidio sam te kako si umrla. Anja, pojeo te pauk. Anja, ja ne mogu bez nje. Bože, pojedena je. Anja je pojedena, meni na oči ja vidla. Anja je pojedena, pokretim te brod. Anja, ja ne mogu bez nje. Bože, pojeo ju pauk. Meni na oči ja vidio. Zadnje riječi su joj bile, a gdje ste vi? I onda je pandrknula. Našla je Martina. Našla je Martina, ako nikog niš drugo. Zato što je Martin isto pojeden od istog pauka. Ne, Martina je ubio Turet. Anja, iza tebe sam bio. Bukvalno sam ušao unutra, okrenuo se, vidio tebe Da. i pojeo te pauk. A ja nisam znala, jesi ti ili pauk. Jer A pauk. A to ne znaš ni inače da li je Bruno ili Pauk. Od sad ste muhe. Da. Sad ste muha. Mislim ti si... Da ti si že krpeljka, sad si muha. Zumza i zumzo. Ne, on je umro od... Za. On je... Ne, on je čorav, njega je Thompson ubio. Da. Koji Thompson? Vjetres dinare! Aj, pojasnite, da se ja smijem. A puška me s pušku. A Bora ubila ga strojnica. Thompson. Vjetres dinare. Thompson, kako je? Kažem Turet ovaj kaj. Ajmo. Šta je bio taj vod, Bruno? Vine... Taj vod, na sekundu vidio sad to. Čekaj, ovdje nismo još bili, ne jesmo bili smo. Ovdje... Slušajte. Jedan po jedan polako preko mosta. Već te napao. Čekaj, Anja ima pticu. Anja će letiti. Ja imam pticu. Okej. Ja prošao preko. Polako, nemoj trčat preko mosta. Tudu me. Hej, nije pao, nisam tako istom bilo. Okej. Traži, Bruno, traži. Oni su vjerojatno umrli. Računaj ko da su umrli. Oni su umrli. Oni nisu više među živima. Oni su Gecerkenzi. Pa šta pričaš? Šta pričaš ti? Oni su živi još uvijek. Pa ne znam, mislio sam da ste umrli. A nije vi... Pa nema... Nemate flashlight kad ste umrli. Znam, ja. Evo vamo imate stvari. Uđite unutra, pokupljate kijeve. Pustila me ova žaba. Pa pustite žaba, da. Ova žaba. Čekaj, dođi vamo, jedan od vas dvoje, bez flashlighta. Evo. Noste u brod vi. Ko je otkrio novog monstera? To su ona trave tamo rastu. Trave rastu? Trave? A, trava. Okej. Tu je neka trava. Neko s flashlightom tu. Da, Ja. možeš doći tu. Daj, trebam flashlight, ajde, hodi nekom. Okej. Jer kao, ja nemam ništa, tako da čoravam. Pitica. Okej, evo tu su vrata. Ok. Vrata. Tu su neka vrata. Jesam ove biljke glupe skenira, jebemo. Napravili smo naopak. Napravili smo krug samo, Anja. Iskreno da ti pravo kažem, samo smo krug napravili. Ok. Bora, idi nazad na brod. Ja imam jednu stvar, odo Idi nazad na brod. Ja mislim da nas ove...
Ok, ovaj se vratio brod. Mislim da nas ove kao... Nemam pojma di sam, ali mislim da nas ove kao zaraze ili nešto, mislim, nema, zašto su, Misliš, mislim, ja nisam oštećena. Nemam nikakav damage. ja više nemam flashlight, vraćamo se nazad, na pamet. Super, ajde. Da znaš Ajde. ti? Aha, sigurno. Tu, Aha. pa tu. Ja ću sam govorit tu pa će zvučat kao da znam kud idem. Može. Sure Pa thing. tu, evo, tražimo ove biljke, tu di su te biljke. Bili smo kod tih... A šta je tu? A A nemam. ne, ima ti bilja kako ti srce hoće. Desno samo te išlo. Ne, Di čekaj. ti? Bruno, Evo me. Tu. neko priči sad. Ne, tu smo došli. Vrtili smo se u krug. Da, tu desno. Tu Ne, negdje. ravno pa desno. Tu pa desno. E, Pa lijevo, ne, Ravno. pa ravno. Pa desno. Pa lijevo. okej. Ja samo govorim stvari koje Ravno. vidim. Pa kud sad u guzicu? Sad smo, tu smo bili već. A tu lijevo, čekaj. Ajde, samo ti. Pa tu, možda ravno? Ne znam. Ne, tu smo bili. Tu mi je nestao flashlight. Odavde smo došli. Tu mi je flashlight nestao. Okej. Ok, Oh my god. ok, i Borna je došao u brod. Ok. Mislim, postoji velika šansa da ćemo mi umrijet. Stvarno, nekako, realistično gledano, baš su velike šanse da ćemo umrijet. Samo, Pa ajmo ne znam, se prvo ne umreti, izaći van. A- Nekako, ne znam. kao, ja samo razmišljam, Koliko biljaka. kao ne znam šta te biljke rade. Jer kao, samo mi smetaju. Da. Baš Oho. otkrive monster, onako, nas tam nešto čopi at some point. Ne, tu ne, jer vidiš kako su vrata otvorene. Otvorene su prema vamo, što znači da je neko odavde došao. Okej. Tako se vrata otvaraju. Da, sad se ne smiju nama u brodu. Oni su u brodu sad. Oni se smiju ako se mi vrtimo u krug. Čekaj, ključić. Čekaj da popupim. Mogu li? Naš sam jezgru. Tako da imat ćemo malo svjetla. Da, ali... Lala, Ok. išao sam desno. Oho, vamo sam našao neki flesk. Hajde se pretvorila u cvijet! Ne, mene nećeš. Ja išao ovaj umrijet sad budala. Samo treba startat brod. Samo treba Nemojte startat ući, brod. ljudi. Isuse. Samo treba startat. Vidi kako je glup. Treba startat brod. Vidi kako je glup. Treba Well. startat brod. Si daš šanse. Zgličio sam. Jel mogu ja Bruno staviti autopilu da krene sam? Da, držite desni klik, desni klik drži. Drži desni klik, Anja. Borna, Držite desni klik. Drži desni klik. Držite. Držim. ja ću samo kad oni dođu pokrenut brod. Ti si glup, nećeš pokrenut brod zato jer... Samo stoj, ne mrdaj se čovječe. On je glup. Okej, možda i nije. Ne, kako je glup! Mrtav je, ali je Kako? brod otišao. Da, ali je, mogo je samo ostati miran još sekund. Komado Martina. Da, pojelo ga Bez komado Martina. Mogo je samo ostati miran tamo i Šta si sad stajati. pretvorila? Ti se pretvorila u... Da. Ti se na moje oči pretvorila u biljku. Znači, znaš onu scenu iz Aliena, kad Alien onako izađe iz prsa. Tebi je biljka izašla iz tebe. Okej. I onda si me ti pojela. Tako da, Nemamo ništa. imamo još jedan dan. Nemamo. Super. Odlično. Ja imam para stoki, ok, nemamo ništa. O. Da. Dakle, Prvi glupi. nemamo flashlight. Nemamo ništa. Kak imam, a tako je ova dva tu flashlight. Imamo jedan, ne od tebi flashlight. Imamo jedan flashlight. Imamo ključeve. Uzmite flashlight ko hoće i idemo.
Uzmi ti Bruno da imaš da se vidi. Au, U videu klinac. da se vidi. Šta je ovo? Već nas nešto pada. Ko je zatvorio vrata? A već nešto lazi. Vidio. Ej, Zatvorio vrata. Ajde, što čekate, Zato kaj čovječ? si nešto- Ne, pas do... Opet sam pao dole, ne znam kako da se popnem gore. Tu sam. Tu desno, Imaš put, Bruno, imaš put. pa okolo. ja sam na mostu. Ja idem sad. Jes, idu, okej. Trči unutra. Svinje, Trči unutra. trči svinje. Znači, Svinje. Kakve vraže svinje! Okej, šta se događa? Tražite Ko da sam na drogama. Zašto mi kamera ko da sam na drogama? Pa to kad te prati Monster, Borna. Pa ne, opet biljke! Pazite, Jebala. opet... Ajmo zbog gdje je zapravo izlaz. Ne, pa. Turet je bio negdje. Turet je tu, da. Da, tu kod mene. Dobro. Nemojte ići dole. Anja? Uzam, čekaj. Razdvojite se, nemojte trčati svi za mnom, ne radimo ništa onda progresivno, bježte od mene. Pauk je tu, pauk se šeto. Tu se pauk šeće. Borna? Tamo je jezgra. Tam se pauk šeće desno. Tu je jezgra. Dobro. I to je to, nema to više ništa. Uzmi jezgru, onda bježi, šta ti kažem. Uzmi jezgru. Ne moraš Uzmi mi reći jezgru. Dva put, ne moraš mi reći dva put, ne moraš mi reći dva put, ne moraš mi reći dva. Bježte na brod. Trči na brod. Vamo za mnom. Što je strušen most. Da, vamo za mnom, ajde. Polako. Gorile me napadaju, gorile me napadaju, gorile me napadaju! Bježi na brod! Ja ću ih uzeti za sebe! Pusti me, gorilo glupa! Pusti me, gorilo glupa! Pusti me, gorilo glupa! Ne. Pokreći brod, pokreći brod, pokreći brod! Forest Giant je tu. Okej, jesi pokrenuo brod? Dobro. Je moj bel. Op, nisam to htio napraviti. Okej, valjda ćemo imati dovoljno. Imat ćemo dovoljno, top. Morali smo pobjeći jer inače bi ubilo i nas. Mene su neki 1-6 gorila me hvatalo. Ja Gorila. sam prošao kroz njih. Ja sam prošao kroz njih. Onaj Forest Giant je došao i... Mene je jedno... Doslovno. 6 gorila hvatalo. Mislim gorila, nešto... Na ovoj mapi, Babunis. na ovoj mapi kad je srušen most, od glavnog ulaza kad izađete idete desno i kad vidite da idete prema dole, samo u toj liniji prođete znači ravno, Da. skroz dole i počnete se penjati i onda idete lijevo i onda ste kod broda. Ja sam se već izgubio. Znači sa desno. Od glavnog ulaza samo desno ideš. Da. Kad vidiš da se spušta ideš ravno. Prođeš sve. Šefe, molim te... Ima dosta. A ne znam, valjda, možda, ne znam, šef će valjda biti dobar. Dajte ključeve tamo. Hoćemo i ključeve dati. A daj. Ja, uzela sam ih. Ajde. Makni se, Anja. Izvini. Okej. Okej, ajde. Još jednom. Odjednom.
ti. E, sad se nadamo da ćemo imati dovoljno. Imamo. Jezgra je 100. 80 je. To je 180. 80. Imamo dosta. Imamo ok, dosta, dobro. Ok, top. Pokreći brod. Good, very nice. Uuu. So long and thanks for all the fish. Ok, znači... Anja, meni je žao, ali ti opet završaš na thumbnailu. Bićeš biljka ovaj put. Sure, yes, why not? E, taman se okrenem prema njoj i ona onako doslovno ko iz Aliena, onako biljka izleti iz nje i počne trčati prema meni. Bio sam kao, ok, upće me Anja, bog te. Ok, kupio sam nam svima po flashlight i svima po walkie-talkie. Sad idemo na... Rich. Ajmo na ovaj prvi. Thank you, please. Bez biljaka, molim te. A kak on zna koje su biće? Kuš, ja ne znam di će biti biljke. Jer okej. kuš, ja ne znam di će biti biljke, ja to... Fun times. Random je. Mislim, tipa imaš onako na nekim mapama di znaš di su neki baš specijalni stvarno, da. monsteri. Reci... A nisi se ti pretvorio u biljku negdje. Da, ti si me pojela onda. Ne znam da li si primijetila taj dio. To ti je sudbina, Anja. Kao, To zvuči kao idealna date ideja. ah jes. Preporučujem. Idemo Ona je kao, biljka. idemo kao date se biti zatvoreni u neku tvornicu i onda ne znamo kako izaći, onda će se jedno od nas dvoje pretvoriti u biljku Da. i pojesti ovog drugog. Bruna, ne moraš bar nositi cvijeće na date. Da. Ideš cvijet na date. Okej, Ću strjavati cvijeta, eto. da. By the way, preporuka za ovu mapu je da budete što brži, jer se kasnije pojave one pantere koje trče po drvima. Kad I se pojavi? neke pantere, pume, ne znam, nešto. Anja, ti idi preko mosta kod Martina, a ja ću ići dole kod Borne. Ja imam za napraviti za parkour, ako se ne javim kroz sljedećih Borna, čekaj! sekundi, pao sam dole. Evo me, ajde. Čekaj da ti ja posvjetlim. Sam otišao na meni interesu. Ajde. Desno. Top. Ajde, pogledaj što tam Čekaj da ima. vidim da li ima da ne ideš ti za džabe. Čekaj. Ima za istraživati, ako hoćeš, ajde. Ajde mi posvijetli jer ja ne vidim. Tu samo spustiš, ne moraš skakati, samo naprijed. Ako? A kojom tipkom trčim? Evo shift. Shift. Bruno je otpo. Mislim da smo Što najbolji. dolazi prema nama? Da. Čekaj, Dolazi maslo. prema nama, tako Čekaj, da čekaj, skačem. ti se pomakni malo tamo. Ide maslo memory. Ako je onaj mora... Okej. Ajde, Idem i ja. skači. Pao A sam. ovdje? Nešto ti ovako ide šipka. Tu. Okej. Čekaj, maslo. A, Čekaj, bog ti. Aha, kažem, s obzirom na prošlu rundu, ni ne moraš kupovati Toki-Woki, pošto ja nisam s kim mogu pričat, jer nisam imao s kim pričat, pa ga nisam ni trošio. Debil. Evo ga ode on. Jel umro? Pogledaj. Nije čak. Vidim da, ali samo je košnica, možda je možemo uzeti. A- Ćemo uzeti košnicu. Ne, pa ove su... Ne, puna je, dobro. Znao mi ko da nema. Vi pomisliste da umro ja. Borna, onu ćemo... Košnicu pokup na kraju. Hello. Gdje je sad main entrance, Anja? Big bold. I like
big bolts and I cannot lie. Banana, 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 banana. Kad si sretan lupi dlanom, ti od dlan. Aha! Nema struje više. Ima struje. Ste vi došli unutra? Evo nas sad ćemo. Ja sam kraj nekog fire exit, ali nisam siguran je li to pravi fire exit. Gledaj, ja sam full. Jel Ovo sam prošao, ima vrata tamo, ima ovo dole. Dođe ovdje jedan. Možete i oboje. Imate ovdje dole za istražit i tamo imate vrata. Ove stepenice sam ja prošao, pa se tamo miram. Ovdje je jezgra. Dakle, ste lijeve strane. Vidi ga pohlepnog. Vrata. Hlapljivi Bruno. Stepenice koji idu dole. Desno. Imate vrata. Ravno. Ravno. Vrata gdje su Ravno. stepenice prema gore. Dobro. Mina, ja sam prošao već i sve uzem. Ja sam full, idem prema brodu. Nije tu. Gdje je izlaz? A tu. Vamo ima stvari, vamo ima stvari, vamo ima stvari. Dođite vamo po stvari. Dođi vamo po stvari. Ko? Bilo ko, idite ravno, samo ravno kroz ova vrata, ravno u drugu sobu. Možeš isto kupit stvari. Nemam s čim. Ravno, tamo pokupite, imate neki wupi i neke stvari imate. Ja sam pobjegao van, ja idem prema brodu. I ja i Bojana ćemo pokušati pokupit košnicu dotad. Čim ova persona nađe brod. Znači mogu mi 55 puta reći gdje je brod, nemam blage pojma gdje je brod. Je li ono brod? Je ono je brod. I like pink bolts and I cannot lie. Javite kad ste izašli van. Izašli van jasno. Okej. Kod broda sam. Šta je unutra, Bruno, sve sam ustao. Pa ne može to stati unutra. Kako? Stane sad. Stane sve. Okej. Moraš Dropam. ciljati. Ovo. Ja sam bait, ti hvataš košnicu. To ćemo vidjeti kad dođemo do košnice. Gdje je Anja? Gledat ovak... A negdje je zapela. Ja vas gledam ovako do zgora. S visoka. Ja sam bait, očito. Uzmi, bog ti. Idi, uzmi. Ne idemo. Nemoj ti u brodu donje. Rađe umri tam, tako je to. Okej, sad ćemo pokupit njegovo tijelo samo, on je mrtav tamo. Samo da ga puste. Ajme, glupan je uvuko pčele unutra. Pokreni brod! Jebeti mater! Jel trebamo njegovo tijelo? Ne trebamo. Anjuška, ja mislim isto. Ajde. Kreć brod, zajeb. Ako vam se sviđaju ove epizode, slobodno u komentare napišite da hoćete još. Pa ćemo igrati još. Ali dušu ne. O, zdravo Anja. Pa di si ti nestal? Pa di si? Pogodi šta me ubilo. Te je ubilo nešto? Aha, nju smo sjebali, okej. Tvoj najbolji prijatelj Krpelj. Ajde krpelju uhvatio. Znači, to toliko dugo mi stoji na glavi. To je, znači, legit predugo to sisa. Predugo. Ali meni je izgledalo kao da si ti, pisalo mi je kao missing, kao da si ti ostalo tamo.
Aha, zato što se bila s krpeljom. Valjda nije umrla Pa do kraja. ostala je. Ostala je. Stala na Tamo me mjestu, krpelj ono smo isisao. rekao, pčele su Da. pčele su bile tu pa rekao, Da, ona i krpelj su ostali. A idu baš Anju i... Baš Anju idu s ovim bubama vamo u ovoj igrici od muha, paukova, krpelja, pčela. Ona valjda najviše put ginula. Ona je izginula sa krpeljom 1.55. Ma to ti tu radiš, vidi ga mene na strojnici, da. Stani bre. Okej. Ajde polako. Profesionalac sam ja. krpelj s lijeve strane. Dobro, Bez znači vrata. idemo... Bez vrata, tako da. Desno je turet. Anja, odi lijevo, Anja. Lijevo, Anja. Lijevo. Jesam, pa idem lijevo. Pa lijevo, idi unutra. Tu. Da. Da, tu lijevo. Okej. Kojeg si ti, brate, krpelja vidio? Čuti bre. To je ključić. Ja imam znak, tako da sad bih htio da na nekog padne krpelj, tako da mogu ga klepit, da vidimo kako to ide. Sam se drži blizu. Martine, stani! Stani, Martine! Bježi! Spasio sam te, više mali! Bježi nazad! Uzmi stvari! Pa, flashlight! Bježi van! Ide nazad unutra spašavati još ljudi. Od čeg ste vi pobjegli? Što se desilo? Anja, doći vamo, idi ravno unutra, idi tamo. Anja, koje si ti boje? Idi unutra, idi tamo, Anja. Da, samo idi ravno. Tu. Idi, samo idi. Idi, Anja. Ne idi, Anja! Pauk! Pauk je tamo bio! Ne, znači ti nisi to vidjela. Ja sam k njemu šetala. Da, ali ti... Baš vam hvala. Bježte van, pauk je tu kod izlaza. Ali ti to Ti to nisi vidjela, Anja. Znači, iza Martina je trčao krpelj. I ja mu kažem stani. I on stane i skoči mu krpelj i ja uzem ovaj... Predobro, okej, znamo šta radi. I udarim ga i krpelj padne s njega. A idi unutra ako hoćeš. Ja idem u brod, a vi ti idi unutra. Jeste vi živi? Brzo mi treba, da ili ne? Ja idem u brod, da, živ sam. Martin, Kakva je ovo muzikica? Kakva je to muzikica? Bruno, samo sti živ, jaj ti. Izgleda. Ne znam da li je Anja pandrknula, čekaj da doćem u brod. Idi nazad van. Okej. Ovo zatvori. Da vidimo. Anjuška je živa, Anja je živa. Kako da ti Da, tu kažem? sam, nisam čula i unutra da je živ. Jeste Okej. vi na brodu? Čekaj, Martin je umro, čekaj. Hej, a pusti me unutra. Ispričavam se. Hvala. Bruno, samo sti živ, jaj ti. Pa sad ne znam je li neko živ ili... Ne, brate, Pa nešto je jedino oko što nas. ti sad mogu objasniti je da pogledaš WhatsApp. Anja, ne otvaraj vrata. Zatvaraj odmah vrata čim se otvore. Jesam. Borna, si ti živ? Jel neko živ od naših? Ne, Borna je pa drkno. Okej, onda pokreće brodić ili? Da. Šta je njega ubilo? Ajoj. What? Dobar dan. Borna, ja...
Borna, ja ne znam šta je tebe ubilo. Molim vas. Ovako. I da se lijepo čučnete, da vam ja kažem nešto. Ajde, čučnete lijepo sve. Da. Čekaj. Ja... Čekaj. Da. Daj mi svjetlo, ja pričam, daj mi svjetlo. Ali ne, A, ovako. svijetli me, Ovako svjetlim u tebe. Dakle, vi, kad si ti udario njemu ovoga, Krpelja. krpelja, ti si njega poganjao i vi ste onda svo troje počeli bježat. Ja sam ostao i rekao ajde idem dalje jer je krpelj je otišao ono prvo desno, ja sam otišao drugo desno. I onda si I našao hodam. pive. I hodam i vidim, tipa, ko odavdje do monitora stoje dvije pive, dvije gajbe pive. I sad, ja stojim u kutu, sad, ovaj put je za kući i tam su pive. Ja stojim u kutu i sad slušam vas. Vidim Anju koja bježi, Bruno se dere pauk. I ja, Anja je prošla, rekao sad će vidjeti odavdje. Ja ovak čekam, okrenem se desno, ovak pauk stoji tu i gleda u mene. I ja šturu tamo do kraja i onda sam čušnuo u kut i dobio s video. I sad dođe ta beba, to je beba bila. Dođe ovako i gleda u mene. Doslovno ovak stoji i gleda u mene. Na prazne i neće mi ništa. Ja rekao, uzmem toki voki, ne napada me. Krene se na leđa ovako i počne plakat. I zovem tebe. Sam mislio da si u brodu da mi kažeš, ja sam mislio da mi onda neće ništa. Rekao, ajde da me navodiš da prođem pored pauka. I sam vidim, počne plakat, rekao idem ja to tebi snimit. Jer je bilo full smiješno. I to što počnem snimati i vidim noge počnu rasti, rekao, ide osmrtnica. Da. O bože. Samo sam se prepustio, znači nek mi radi što god hoće, tako da. Ako je to bi... Njima pošalj To taj možete video. vidjeti na mom videu. Ako je to bila beba mala i počela je plakat, jel ti palo na pamet da ju uzmeš u ruke i da ju onako ljuljaš lijevo desno da prestane plakat? Ko te baci? Vidiš moju poziciju, moja pozicija, daj svijetim, ja sam bio ovako u kutu i tu govac je bila, ajmo reći ovako. Stojim u kutu, a ona stoji ovak tu i ovak sam stoji i gleda u mene. I ja gledam u nju i ovako glavom ićem gor dol, sam se okrenem na leđa i počne plakat. I onda se počela noge rasti i onda je bilo crno. I onda si je počela noge rast. Ja sam ovo sve vidio. Kako je fora kad je rekao, ja sam počeo, počela je plakat i onda si je počele noge rast. Počele noge rast, imaš video, sve ti je jasno. Ajme, to je ko ona pjesma. To je ko ona pjesma od Phil Tillena, moja cura je debela. Kad ima... Noge i se počele Da, rast. da. Ona je bila. Čukaj se na nju, ali... Oko 150 kila. Haha! Loser. Pa kak je tak brzo došla? Okej. Sjelena fila. Hvala kaj ste gledali ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi gdje ćemo igrat Little Company. Bye bye. Wow. Nice. Možda nismo to sve Doktori. trebali prodat, a? Ne, pa sad ćemo za sljedeću. Aha, Da, kao, sad misliš da će se... da ostane ti, da, odmah ti napuni drugu, da. A, to ćemo sad vidjet. Okej, okej. Ako ne, bit će Bruno kriv koji uvijek, to ti to. A da. Anyways, dok ga nema, jedan crveni karton za vas.